na orang cuma nama tak dikon ni orang ni bimbang mana tak ke misal apa? Ni ada di sambul bidang nasi orang di sana. Cuma kira nama orang cuma ini. Tu nasile. Di sambul lah, oh ya Mr. Ben. Kelapa. Nama kira ni bimbang tak mau ni kira orang bukan main orang. Kena dia Nabula FM. Nabula FM. Nimbola benaka sai kongona baleka ni nonda itutuku ena bongen dindai. Ya kawitaka na iliulu ni mata nitu hoborenge mbani marama na lebu ni kiana benudi na bei kambula etua boliti kianda. Ngona bei kai dhuraka mbani marama ena kiana ndolabi ndona bale ni bulibo ena korni boli na botua lebu public school mainandi. Katumana ni bakai bagayalo na nonda raida ni sambenu walenga na nonda bei sangata. Ia ebongetira na ngoni buli ena korni buli ngomba ni marama mera liutaka na kiana biu bobina kana benu ena bonua endondono membiu kina na beba salataki be kianda na leoni bonua oya menda biu ta bobina kana benu ni tini lala ni usibeba holo ni kakana kena benu da banga usotaba ni tombale na batini sala se asa ni ndona itikotiko. Yasanga ni baka tagi tomanda na nonto benua mabe Amerika na ngauna imbiu batakina na itukutuku membaleta na nonra volleyball loa na buku ni ngon resona marama ke na ngone lalai na nonto benua. Ya ni itukutuku hebo ande taka na minista yang garaba na beba daga take na nonto benua o chochi konrote. Katomana ni sati kondona timi dingi take mendi keba baka tambakin dua na kiana tambaki na itukutuku ya. Kinro ataka konrote na itukutuku imbiu tabata na US Department of State na buku ni tigi nongo sangwalanga na buku ni kiana boli tagi na yango baleta talanga na nonra boga daga taki iso esembera ni redoba na ngaune ndondonu mera daga kina. So taba na boga dala kain dua kabeng garabe na ingangi mai rarawai ene kabe na noa. Taurarao na tambana ni tukutuku na FBC News ni yadaga tiko na loma ni ndo na misini na tangani ngwa na ngauna e adokina na kama. Ia sando magatala toka na itubaki ni nonambula ena wal nimbula lebu mai lo toka. Ena madho talanga sawoti ea lenka kini ndua na turanga itauke yo kini seniloli. Ni oti na kiana wabibingi kwa endo na mbeleti ia sabako torni kwa nengona na wekandango na magitiko me na dhaba na madho katumai na beibanga ngai ena buku ni kisiongo. Kini gito era mga namatatigo ng unungo ira na lubenda ngoni buli era ndo waitabe na sota ni Coke Zero Dins na be korni buli na secondary ni mataka na tigibu kina na sota ni quarter final be na ngoni buli era sabang di taka na non rin dambe kina sotongo na tigibu tiko na diwa na kaloko na mataka lilay na sotongo na ANZ Stadium Suba wakina na Bindesi kina Bekast Park. Matani korni buli meron na bengali suminiwa ni baka tangin dengan din yung pakitini kawalo o yan na korni buli may dala na kay na nasinu secondary yan ni boy tina miniti metini kandua ni mataka. Wano ni binaka bekem ni kidasar na wantangani wani na boy tabiti ko ni mataka yan na sota ni quarter final ni Coke Zero Dins kekem ni sara na dua batati kumay yan ang bongi enday. Sada ba kere na baka lelakan ni nonday tutuku yan ang bongi ni kuwa. Ni sambul benaga turang na kini marama ni bulu benaga na dor bau kini mone lewa ni sambul benaga mone en do talem no ngona ni wawe katalau en mataka en dai en vendelana mai nei tasiri no bulu maleka go ni melote nai sorta boa en lomo ni bonua mai sanganga Eu bulu go Samuel Samuel. na no ngona ni wawe katalau en radio fijuan nan domo vitina vonga ni venu Mai no kini diwa ena be mataka moni tiki na paglubuka. ni kai namaka